Uritoria mwena wa mung'ethaniro uri naguo kwa ihinda riri hoka ni kuruga thirikari ugithii na mbere gwikirirwo nganja thutha wa kiama kia ODM kunyitithania na thirikari. Atongoria kiama-ini giki maugite mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo MUSYOKA niwe wagirire gutongoria mwena wa mung'ethaniro. Makiaria thutha wa kunyitanira na etikia kanitha-ini wa PEFA mwena wa Kimbo, atongoria aya ari ni hamwe na mutongoria wa kiama kia DAP Kenya Eugene Wamalwa hamwe na mwandiki munene kiama-ini kia Jubilee Jeremiah Kioni maugite kuona mutongoria wa AZIMIO RAILA ODINGA ni araniriire kwiheana igana kwa igana kambĩini-inĩ cia kuhitahitanira giturwa kia MWIKARIRI giti KANJUINI ya urumwe wa mabũrũri ma Africa AUC. Kalonzo niwe riu mutongoria wa mwena wa mung'ethaniro. Ni mwe 2026 ire riu turenda mucenjanie nganda nitiguo twikire Kalonzo giti-ini niguo aongoze bururi na mbere. Wishi mwela akienda kule AU, lakini tunaobaki tukiwa na Kalonzo MUSYOKA as our team leader tutaendelea kuwapigania. Mtatuombea. Our leader, our official leader of opposition is Stephen Kalonzo MUSYOKA. Itua ria kiama kia ODM ria kurutithania wira na thirikari ni itua atongoria ya mamenereirie. Kalonzo akiuga itua ria thirikari ria gukuruhania mwena wa mung'ethaniro ni undu urahotomia wiathi wa ciama bururi-ini. Dawa tumejikwaa sababu wenzetu wameingia serikalini and they have compromised ile nyinyi imani mlitupa sisi. Kabla ya kufanya ile wanaita serikali broad based ambayo haieleweki, it is actually unconstitutional if you ask me, because it undermines the principle of multi-party democracy. Ningĩ no mamenereirie matanya ma thirikari ma gucokia maundu mamwe maria mari watho-ini wa kigina wa mwaka wa 2024 uria wareganirwo naguo hamwe na gucokio kwa amwe a maminista aria matigithirio wira thirikari-ini. Nasikia Zakayo bado anataka kuongeza ushuru. Vile he has the numbers, Bwana Mbadi ameambiwa ile finance bill 2024 ati tena airudishe. Mtakubali kweli? Wakati tumepata demonstration na Gen Z, aliwafuta wote kazini. Leo hii wote wamerudishwa kazini, na zaidi ya hayo amewachukua wengine ambao walikuwa opinzani. Kalonzo no akinyiriirie matikunoga guthingata kihoto kia mbeũ njithi aria moragirwo hindi ya mirurungano ya Gen Z, akienda maafitha aria mahuthirire hinya mukiruku mahingurirwo thitango. Miezi miwili baadaye hatujasikia hata mmoja wao amekamatwa na amepelekwa kwa mahakama, kuonyesha impunity. Hilo ndio limetuleta hapa kusema poleni watu wa Githurai. Haikuwa vyema serikali iwe wananchi wakati ni haki yenu kuprotest against the bad laws. Mutaratara mweru wa kuhe arutwo a university ngombo cia mathomo githii na mbere kwamukira uregani. Kalonzo ugite uyu ni mutaratara uratanya kuguna ciana cia itonga riri ciana iria ciumite micii tehotete iguthii na mbere kwimwo mieke. If you are going to make university education only for the rich and not for the poor will rise and claim their position. Girifotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Shege.